Awas ketawa tuh. Iya tempat ganengan putra putri mogi di jari Wadora kapara karuhun anotos sameng awaris dada nada dima Ayat kenapa apa? Udah payung. jaga diri Awas kereta tahan. dada de jaga diri diapin barang cepat tiang dolor dada di mang hampura dosa wae Bebo mau kenengon dan salah tengkang layakkan mati deh seni pribadi seni Sunda anu asli jadi hiasan pantasnya ayat di taman daun puspa anu edah nada aku sapurasun ke Gusti nada paralon nada pak lalut dok kagungan kun payakun semabdi semarah diri Hewati Mojika Gusti
bos padei. Lu. Desa wong dikongkongan daun bos pasae pisau. Ayah cenah teteh. Gubang lu jadi hiasan. Pantaslah ayah di taman. Daun puspa anu endah. Udah jadi tilang kaemo. Gubang lu jadi panggeing. Ajat. Apa berahat teh kuring. Di sambaran. Kuku di helaran. Gubang bara. La 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 dibayar deui. Awung. Ayah bapak hajat ibu hajat. Lu. Bisa ketika anggangan daun bos pasae pisau. Jadi biasa. Awas kita wacu. Iya tempat ganengan putra putri mogi di jari. Wadora kapara karuhun anu tos sameng awaris dada nada dimo. Ayah cenah bapak gede payut. Jaga diri lah Awas kareta tahan. Dada jaga diri sadiapin barang cepat tiang dolor. Dada di